Umlando kamtholo into basemntyabala ngasanqa ngabasemthandi evumavumane evunyuka lasemelika abangishobhano idumile umthetho abulala insizwa hasaningene izulu balugada kwezamenduku yakwazenufrika balushayisa ngoma uzokhulaphi balushaya inyamuzula shawubani zakhale manje akhale mungangolo mabhithi usakhona Salikhona iqhawe amabhinga usekhona ungizwe usekhona umlando ikhona inkunzi engahlehli engasabi umuntu zakhala manje. Can you imagine guys ngaphandle ngebail kodwa ngibesabi ngoba bayizishiphi engani ngiyabakhuba ngiyabamama ngithi abangibulale bangibulalela iqiniso ngigijima phambi kwabo mina ngibesabe mina ngaphinga sibheka ukuphathweni kwezwe manje kodwa ngeke ngishiye dengwane ngoba siyimajority niyazi maphinga yithi abantu umfazi omnyama washo wathi yithi abantu namhlanje ubufazi balokho nela nizomela iqiniso nemela umthandeni umfoka amanqele umfoka phosa kwenyathu ukushishiliza ekade umela umaskandi phesha kweyilwande niyamwelkhama ayaye igqokomelisha yeye ayaye igqokomelisha yeye laba kade bezama ukunicindezela bezama ukunivimba nibatshela ukuthi ngithe badakiwe yangizwa ukuthi let's see what you can go umtshela ukuthi ndewe uyisha phansi ngokenzo phansi ngokugodoyi phansi amasimba abulala umaskandi lawo niyezwa abulala umaskandi lamasimba ugewa kwangcobo lomfolo kwamaphumulo angeze la ngoluzoneza umsukwesha zadala manje beka mina ngivume ukuhlukanisa amabhinqa phakathi mabhinqa ningabi namuntu thandani wonke umntuni thandani bonke abantu niyezwa niyangizwa ukuthini nibahlonipha amankulu niyezwa kodwa ningavumeli abantu ababe bebhede upavement bezofuna ukuphatha emabhinqeni bengawazi kanjani umcineke ngathi kafusak umcineka fusak umcineka fusak umcineka fusak ziyakhalake mina ngithi njengopresident wamabhinqa njengoba silapha simele ukuthi singanifela sineqiniso nina ngemani izohlonipha ngemani ihloniphile into ezokwenzeka njengamanje ilula nje sizofaka amakhawa kamaskandi kube mnandi siwelcome iqhawe lethu akade liphesha kwezilwandle mina ngenza umlando ngamema ngisho abantu bengithuka bethuka ngisho umuzi kababa kwisimo sami ngathi bakhona ngaze ngazovinjwa umfana wakwazuma lokuthiwa lo wezempende one ingcaba ngathi wandla amaphele ebusweni wathi cha naba bameli khipha iqhawe lethu lapha ngathi mina uyadeserve ukuba khona ngoba naye unengcenye ayenzayo kumaskandi ubalulekile ngoba uma umholo unama feelings awafuneki balekile ukuthi sibahloniphe abantu sibahloniphe abantu ngokuhlukahlukana kwabo niyezwa nifanele mina umongameli wenu niyezwa ziyakhala-ke manje ngithi emveni kwalokho kodwa bona bakwazi ukuvimba ospin-off emabalengwe
bona batho ngeke ngifonela mabalengwe sathi ndansa yothatha Mashallah TV.